बाक्सा बरबरी दिरें दैमानि फाराव पुलिस बिफानजों बोखांजानाय फेग्रा मुवाखौ सावना फोजोबस्रांदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव दिरें दैमानि सेराव पुलिस बिफानजों गुबुन गुबुन समाव बोखांजानाय बायदि रोखोमनि ड्राग्स गांजाफोरखौ सावो। बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनायजों पुलिसा दायनिगिरिफोरनिफ्राय बे फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हादोंमोन आरो बेखौ दिनै गासैखौबो सावनाय जाबाय। मख'जाथावदि दिनै सावनानै सेवहांगार खालामनाय फेग्रा मुवाफोरनि गेजेराव दंमोन 247.989 केजि गांजा, 6.6 ग्राम ब्राउन सुगार, 101.18 ग्राम हेर'इन, 7488 केप्सुल आरो 143 टेब्लेट्स। बे फेग्रा मुवा बेसादफोरनि बेसेनखौ बाजाराव नोगोद 1.83 कौटि रां जागोन होननानै मिथिहोदों। सावनाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरिजों लोगोसे ज' बिफाननि बिफानारिफोराबो नुजाथियो। लोगोसे उननि समावबो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना सिग्रोमनायखौ लांबाय थागोन होननानै DSP प्रणबज्योति कलिताया फोरमायो। আজি অকল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইটো হৈ আছে। মানে ড্ৰাগ ডিছপ'জেল যিবিলাক চিজ কৰা হৈছিলে বিভিন্ন কেছ ৰিলেটেড, যিবিলাক কেছ অলৰেডি ডিছপ'জ হৈ গ'ল বা যিবিলাকত মাননীয় কোৰ্টেও অলৰেডি ডিছপ'জ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দি দিছে, সেইবিলাক কেছ আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কমিটিত, য'ত SP ছাৰ চেয়াৰমেন হয়, মই তেওঁক আজি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। DC অফিচৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট আছে, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আছে, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ পৰা আমাৰ মেডিকেল অফিচাৰ আছে। চ' এই এখন মিটিঙত 26 তাৰিখে আমি 17টা কেছ পাইছিলোঁ, য'ত নেকি গোটেইখিনি ফৰ্মেলিটি কৰা হৈ আছে, কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ পাইছোঁ। চ' সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বা ৰাজ্যৰ লগতে আজি আমি 17টা কেছৰ ড্ৰাগ ডিছপ'জ কৰিলোঁ ইয়াতে। কিমানখিনি টকাৰ মূল্য? যদি আমি ধৰি লওক মাৰ্কেট ভেলুটো ফ্লাকচুৱেট থাকে, কোনো ফিক্স নাথাকে, তথাপিতো এটা যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লোৱা যায় আমাৰ CID স্কুলৰ মতে 1.83 crore, প্ৰায় 247 কেজি গাঞ্জা আজি ডিছপ'জ কৰা হৈছে। আপোনালোকো দেখিলে অলৰেডি। লগতে হেৰ'ইনো আছে, ব্ৰাউন চুগাৰো আছে, কেপচুল আছে, প্ৰায় 7000তকৈ বেছি কেপচুল আছে, টেবলেট আছে প্ৰায় 150 মান। চ' এনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক অলৰেডি প্ৰেছ ৰিলিজটো দিম। এইটো এপ্ৰক্সিমেট আনুমানিক কৈছোঁ, মাৰ্কেট ভেলু 1.83 crore, ইমানখিনি আজি ডিছপ'জ হৈ গ'ল। এইটো আগবাঢ়িয়ে আছে যথেষ্ট। আপোনালোকে দেখিছে যে এই অভিযান স্তব্ধ হোৱা নাই। যোৱা বছৰো আমি প্ৰায় 26টামান কেছৰ ড্ৰাগ ডিছপ'জ কৰিছিলোঁ, আজি কৰিলোঁ 17টা কেছৰ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি মনত আছে, কেইদিনমান আগতে চালবাৰীত আমি আকৌ ড্ৰাগছ ধৰিছিলোঁ, এৰেষ্টো কৰিছিলোঁ। চ' এইটো এটা চিৰন্তন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, চলি থাকিব, আৰু আগবাঢ়ি যাব, মমেণ্টামটো আৰু আগবাঢ়িব। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360